Kumsang ni som nile patni April Nisari ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong te chipai ule Russia le Ukraine in kara buainom chuan top zai arel lai theilowa tuntruma po hian aning kar buaina chungchang hi kanhan thurbing le don ani Indian National News Agency India Today chuan voin chun darsom patni vela han report danin Russia le Ukraine buaina wang hian India chuan harsatna alatok ve ngai don ani antia tuna hian Russian sipai ta chuan Ukraine khothang lampanga Donbas region chu venghim turin an sipai ta chu nasatakin an thuam chaka Donbas region a hian an sipai thanhem jok an thon lut mek niin an report bok ani helai region a Russia in official representative atana alo road le alo pompuito Donetsk People Republic Roitu Alexandrovich Basurin chuan Donbas region a buena ringot thi khovel tana thil thalo lo theng tur chu anilawa Ukraine le Russia border chungchanga hian buena lian tak mai aw mek lain western ho ta chuan Russia chutchiat vek na turin roman na tam tak an siama hrek na tam tak an pe bokani western ho du thu sam chu Russia hitlu chevek se ti hi ania ma se western ho ten Russia laka hrek nan kalpui zongjong awang hian Russia hi an chel ding don chuang lawani tichuan western ho ta hian Russia laka hetianga hrek na an kalpuya Russia tluk chiat vek thaina tur thil anti mek lai hian hemizoa an thil ti le tur chu India hi ni ati western ho hian tuna hian Russia chu target lian bera an nei meka hemizoa an target le tur chu India ania India hian nasatakin alatur vedonani ati bok Donetsk People Republic Roitule Donbas region a representative atana Russia in apompui hian asoizel dan chuan Donetsk region huam chunga hian Donetsk People Republic chuan he region pumpui atanga chuta za som rukpanga chu kan opna hnuaya kanda kan control na hnuaya kanda toni atia mase Ukraine sipai ta chuan kanram hi min chulet tumin theitop chuain min bai meka Ukraine sipai ta hi tunma zongjong ai khan an chakin ralbaidan an thiam to zoka achan chu anram chunga nei to sipai trainer thatak tak maiten Ukraine sipai ta chu kumkal talamatang to khan training an lo petoni atia tichuan Donetsk People Republic huam chunga hian kanram pumpui atanga chuta za som thum panga vel Ukraine sipai ta hian tuna hian anop mekani atibo heng Ukraine sipai in anop chung hi Donetsk region a marlam pangle chimlam panga rambung thren khatte ani atia independent kanni na hi Russia chuan min pampui to wangin helai mun hum him tur hian kanram chung min ven him pui turin Russian sipai te po thanhem tham tak mai Donbas region a hian hanron lut to Ukrainian kanni lawa Russian mi kannia hunrei takkal to tangkhan Ukraine ram chung atanga in la frangin independent kandu zia hi kanthlen photo thrina mase Ukraine sipai ta chuan helpo langmaya min ngai nasatakin ralthum chi frang nen min bai thrina Russia hi min veng him turin ronin rollo sela chuan kumin kumsang ni somni le pani March tha tang hian operation lian tham tak mai Donetsk region le Donbas region pumpuya hian Ukraine sipai ta chuan nei turin inbuat saina an kalpuya chumi tan chuan nei to trainer ho te point Ukraine sipai ta chu nasatakin training anlo petoni atia Donbas region chunga Ukraine sipai ten anop chin huna hian Ukraine sipai ta chu singkhat chuang zat mai hanronin chopluta heng Ukraine sipai ronin chopluta hi ralthuam famki mathuam ania Donbas region chunga hian ralthuam om khawpui puitanen hanronin chopluta minbai turin inbuat saina ankalpui meka keimanin kan hriatang pokin Russia chuan chiang taka a hriat chu Donbas region a an sipai ta hi Kyiv khopui atangte Kharkiv le Odessa huna tangtein ralthuam chikrang anron thon luta Donbas region chunga hian anronin chopluta ni atia chuwangin Russia chuan military operation Ukraine ram chunga anai trantir phata tangkhan Donbas region a ralthuam an supply na mun khopui hrang ta chu aron pitum na chan ani atibok Donetsk People Republic Roitupa Edward Alexandrovich Basurin chuan India Today hena hian a hril zel dan chuan
heng khotlang ram ta hian duam takin India hi an betlona tuna Russia an target mek na hi an du tok huna chuan adota an pitum le tur chu India hi ni atibok western ho ta hian adota an pitum le tur India ani tia asoi chan hi India today hian engma achan le wang hi soi chian an nei lo thung ani Donetsk People Republic Hroi tu Edward Thian asoi zel dan chuan North Atlantic Treaty Organizations chuan Ukraine sipai ta hi nasa takin directin antran puya Donbas region vela Ukraine sipai ama omzat chu singkhat vel kha ania mase kumsang hi le som pali tang khan NATO instructor ta chuan Ukraine sipai ta chu training thatak mai an pea tunma zongjong ai khan an chak zoka ral thum po an nei thato jok boka Ukrainian sipai ta hian Donbas region pumpui hi anlak vek thaina turin kumriat chungjat mai NATO instructor ta chuan training anlo petoni atia ti chuan kumin march tha hian Donbas region a cheng mipui ten nasataka kantorna turpo poisalawin ama zongjong a sipai anda aya tamfe mai anron chapluta Ukraine rampumpuya hian sipai an nei zat chu noi ni singli sang ni vel ania Donbas region hi opa anthu hnuaya anda theina turin an sipai noi ni singli sang ni tang hian noi khat singa vel zat mai Donbas region a hian rondalu anita chung Ukrainian sipai tele anral thum telaka chuan keini chu kante emani atia Ukraine chu NATO in alo tran puito ang che in keini point tran puitu kanma mota ka wangin Russia chu kanram minven himsak turin kansomin kan ngena Russian Federation chuan Ukraine sipai thatak tak mai tele anral thuam chikim tanena ronin choplut laka minveng him turin thutluk na ansiam tani atibok NATO chuan an member ram nilo chu direct in an puya Donetsk le Luhansk region te anlak thaina turatan hian ral thuam chikrang thrang ama dai tang to khan anlo petowa armor vehicle chikrang thrang thanem tham tak mai NATO hena tang hian andonga mortar tam tak mai andong boka mishingin khalngai lo chi drone thanem tham tak mai andong to boka heibaka hian puak thai thil chikrang thrang laom tak tak chu NATO hian Ukraine hena hian alo hlan to bokani atia tichuan Donetsk People Republic le Luhansk People Republic militia cha chuan Ukraine sipai te in buat saidan chu chiang taka kan mu dan chuan Minsk agreement kan siam laya Donetsk People Republic le Luhansk People Republic ten kan luat chin tur le kan op chin turatana inram na manga kan lo zia to sa area chung zongjong ta chu min chu sakvek tumin Donetsk People Republic le Luhansk People Republic militia ta chu min noi chimit vek turin ruam manna ansiama sipai noi khat singa zat mai anron daluta chung thil zongjong chu NATO kai khroina hnuaya Ukraine sarkar chuan ruam manna asiam dan ania Donetsk People Republic le Luhansk People Republic ta chuan lo thai loin Russia hena hian anven himna kan ngen angai ta minveng him tura kan somta ka wangin hein dona hi alo chuak ta ne atibok heibaka hian Ukraine khopui khrang khrang te Russia in abeina chan chu khang khopui abei zongjong te tang khan Donbas region a hian ralthom chi khrang khrang ron supply thin ania sipai tam tak anron thon lut thin boka sipai le ralthom chi khrang khrang te Donbas region a anron supply na thin ta chu chutcha masak vek angaya wangin Russian sipai ta chuan Ukraine khopui khrang khrang ta chu an bai masatani atibok hetilai hian news 18 chuan voin lama han report danin India Prime Minister Narendra Modi chuan Russia le Ukraine boina chungchanga hian avoi khatna tan angai dan asoi chuakani antia he boina hian India chuan tran lam le on lambi kanai lawa rampani te inkar boina ania bucha muna thil thlen dane ro chu thil duam lo takmai ani wangin arang thayang bera chui chian adu thu asoi langa Russia le Ukraine boina chungchanga hian rampani te hian in biak na dokan kila diplomacy ram le ram inkara in palai ton na le in biak na chu thiam taka kalpui ani thaina turin kongzau takin hongve ve se adu thu asoi bok mase India Prime Minister hian hetiang hian soima sela India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan India chuan economic lama transaction zongjong ta chu Russia nen pangai taka kalpui ani thaina turin keini chuan malak kantum don ani atia
khovel ram sang ten Russia laka shrek na anpek mek lain India chuan hetianga thil atuma wang hian Russia le Ukraine boina chungchanga hian on lambik kan nei lawa neutral stand kan ni anti hi India dinna dik tak zokero chu Russia asaitani ti chiang takin atilangani antia US chuan India hian Russia tranpui lawin khovel ram sang ten tuna trangruala kan be ang hian Russia laka hian shrek na akal puizok turani antia Massachusetts India External Affairs Minister S Jaishankar hian asoidana tang hian India hian atidon lo niin alang bok ani ama kan soitak Donetsk People Republic hruaitu Edwardan asoyang khan indona lo chua chana soi hi Kremlin in thupuan anei dan nen chuan ainang lo deuh laka Russia in Ukraine run chanjinga chuan hatel ngei maya Mase Ukraine khopui sang te Russia in abeina hian Ukraine sipaite Ukraine military nuai bovek demilitarization chu until tumani zia anlo seilang toa chu wang chuan khopui sang Russia in abechan hi Donbas region a ralthuam anthon lu wang chu ani in alang chialo thung ani hetilai hian Al Jazeera in voin chun lama report anpek dan chuan Austria sarkar chuan Russian diplomats palita chu Austria ramchung chua santurin thupe kan chua Austria Foreign Minister thupuang tu Alexander Seldenbach chuan asoidanin Austria ramchunga Russian embassy a diplomat ta chu an ramchung chua san hmal thuai turin an hriat tir thu apuanga Russia in Ukraine arunna wang hian thuin mulo takin Austria sarkar nen chuan Russian diplomat ta hi anom taka wangin Austria ramchunga hian Russian diplomat ta hi anom zuizel anram ti talawani tin asoifia Austria ramchunga Russian embassy na thoktu te baka hian selbak khua Russian base diplomat omjong tepo April ni som panhi main Austria ram hi chuasan vek turin thupe kan chua bok ani Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan G7 member ram tele NATO member ram tenen virtual meeting hanneya he video conference manga meeting hannei na hian Dmytro Kuleba chuan hunrai tak chung indona Ukraine chuan ama chon toa he indona hian ne na kanchan ngai thaina turin NATO le G7 member ram te tang hian arang thayang berin ralthom manga tranpuina kanma moni atia helai huna hian kalau thut vena chanchu thilpoi mo tak mai pathum sai turin kalau thua chungta chu pakhatna chuan ralthom te ania panina chuan ralthom te tho ania apathumna po ralthom te thawani ati Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba hian asoizel dan chuan Ukraine mi puita chu tuna hian lungai na cha tak main akhu meka Ukraine rampum pui mai hi chiat nain akhu meka ni chungmin khu tu thina le chiat na te lungai na rap thak tak main min khu na te hi li kian ani thaina turin arang thayang barin ral thuama tranpui na hi kanma moni atia Russian sipaitan ral thuam anron man zong te lodole thaitu ral thuam thajok hi kanma mo tak zatani atibok khovela polian tak mai NATO te European Union te United Nations Organization tele G7 ram te mai baka ramro pui taka ramhroi tu ten tuna until clear berle anchai berchu Kiev khopui daifema om bucha khua Russian sipaita sul nunia ansoi civil mi tam tak nunna chan anlo om kha ania voin chanu darkhat vela khan Al Jazeera in an report dan chuan bucha khua mayor Anatoly Fedoruk chuan Ukrainian civilian bucha khua nunna chan ta jong ta hi an zawai deuh thoing ka hlum ania rong tam tak mai sipaitan anlak khom tele chanchuak tu polten anlak khom jong ta hi uluk takin Ukraine police ta chuan anen dika he en dikna tranga alan dan chuan bucha khua cheng civil mi poisailo ral thumpo kenglo kodlaya le ina te thia anchar ta hi za som kwazat ta chu kalum vek ania atira khan he khopui chunga hian bom tam tak kam ani wangin heng bom super hian atilum niangai ania mase chui chian le investigation rang kalpuina tranga alan dan chuan Russian sipaita hian ankap lumani ati Ukraine local time nimin nilai ni jan thleng khan civilian ruang bucha khua anlak khom to jong hi zathum le som ni atling to ni tin Al Jazeera chuan an reporta
mà se bucha khua civilian nunna chan zong ta hi hay ai hian an tam dai zoka achan chu mithi ruang tam tak ta chu a hu hawa phum te an nia chung ta chu chirvek thai ani to lowa mithi chung ta chuan bucha khopui pon lama tangin heng mithi ruang tam tak ta hi an ron la chung te wang chuan nunna chan zat che hi achiang thai talawani atibo Al Jazeera reporter Vinit Shia khopuya Miro Valiev chuan a report danin mithi ruang tam tak ta chu khopui pon lama hian an chua pui ngai ani ti a reporta heibaka hian Ukraine police ten uluk taka investigation anron kalpui ma hian civil mi an thina rei to deu an ruang cheto tak mai ta chu phum an ni to thu asoi boka ti chuan bucha khua ruang an kolmek chu Ukraine official ten an puanang hian zathum le somni atling to ni ti aron nem het bok heti lai mek hian Donbas region chung eastern Ukraine mi pui cheng zong ta chu arang thayang barin an chen na mun chua sana mun himjok pan turin Ukraine chuan hriat tirna ati chuaka Russian sipai ta chuan Donbas region a hian bei pui thakin bomle missile chi rang nena ron bei turin anin rom han meka chu wang chuan innun na risang takada chungin he region chunga hian inom don nge tuna hian chu tiang ral thum lom chu an man main Donbas region hi in chua san don Russian sipai le Ukraine sipai tein beina rap thak tak mai chu helai muna hian athleng dona Moscow chuan aman sang tak pek huamin Donbas region a hian indona apuanga chu wangin Donetsk mi puite mo Luhansk mi puite po ni sela in himjok na turin indona lian tham ha chuama hian he region atang hian in thiar chuak turin kan hriat tir chau ni tin thu chua an siam ane Russia sarkar chuan voin chanudar khatvela khan thu chua an siam ve boka Ukraine khopui mun rang fuel anda khom ta chu chut chiat ani thu an puanga Russian Defense Ministry in thu chu an siam dan chuan Ukraine fuel storage an bai ta hi khopui rang paliami ania chung ta chu Mykolaiv khopuyami te Kharkiv khopuyami te Zaporizhia khopuyami te le Chuhuiv khopuyami te ania Russian Defense Ministry chuan nizana khan heng khopui rang fuel anda khom na ta chu Ukraine local time chuan nizan lama khan an beya heng fuel storage ta hi an bom darvek ni in an soibok Russia chuan heng Ukraine khopui palia fuel anda khom ta hi Ukraine sipai ten trangkai takam mangin an hena hian an thon thrin ani antia Mykolaiv le Kharkiv khopui bula Ukraine sipai ta chu heng fuel storage satang hian an mamoza ta piang an pechuak thrina tin Donbas chimthlang lampanga Ukraine sipai ommek ta chu heng khopui ranga fuel anda khom na mun atang hian an mamoang angte pek chua thrin ani wangin Russian sipai ta chuan nizan khan an bom dartani tin an thu chua hian an jiak langbok ani UK Ministry of Defense nuaya intelligence ta chuan voin chanudar khatle achan ve harik madeu khan report an nei danin Ukraine ramri Donbas line of control Russian sipai ta chuan ral thuam om khau pui mai artillery tele airstrike mangin beipui an thak chunjom meka Russian sipai ten he operation an kalpui dana tang hian an thil tumber chu Donbas region atanga Ukraine sipai om zong te nor chua vek chu an focus lian berani antia Ukraine ramchunga hian missile le rocket te nasatakin an kapluta airstrike an neina hian bom tam tak Ukraine ramchunga an thak mek boka Ukraine rampum pui chu saka sipai zong te nuai bovek atum na chu Russia chuan ahlo cham nuwa Donbas region a hian insorbingin he region hi opngai tumin thapui thoin an northern meka tuna Donbas region a in beina thleng to china ringot po hian civil mi tam takin an tur toa Luhansk le Donetsk region a Russia thlop tu ta chu Russia ramchunga ral planin an lut trau toa Donetsk People Republic le Luhansk People Republic ten anop chin nilo he region a cheng mi pui Ukraine thlop tu ta chu Ukraine ramchung mun ranga an himna zongin an tlan chuak mek boka mase mi tam tak ta chu tuna hian konglaka te tang khangin Russian sipai ten airstrike naya bom an thak vak awang le missile le rocket te Ukraine ramchung latak taka line of control atang hian aron kalu vak awangin mipui tam tak ta chu anin chunga an tom ngot maya hengmi ta hian an chiat na tur an ngak mekani antia ral plana chuak konglaka tang khang ta te po ram hnuaya le khothren khata te mi in Berlin an khosa
mà se Donbass region hi an chua san man lo wangin khoilai mun ma hi an tan mun him aom lawani antibo Russia le Ukraine hian Donbass region chungchanga hian in biak na mangin in rem na an nei thailo wangin Russia chuan he region hi Crimea alak ang khan sipai thachak na manga lak ngei atum don ni in an report boka Russian sipai ten fuel anda khom na mun khopali ngot mai an beijinga khopani te phei hi chu Donbass region atanga latak ania hei wang hian Donbass region a Ukraine sipai omek te tranpui na tur an thon na kong rang rang chu Russia hian dan cha vek atuma eng khopui le eng mun po ni sela Donbass region a Ukraine sipai te tranpui na tur an thon na mun a piang chu Russian sipai te hian rocket le missile manga bei hi an trelo ti chiang takin alang bokani anti heti lai hian voin chanhudar thum le chan ve vela khan Russian sipai te chuan civil mi som pakhat lai mai an that ni in report ania Ukraine Interior Minister Leonid Trin Avotov chuan a report danin Bucha le Hostomel hi Ukraine capital Kyiv khopuya tanga nai taka om Kyiv dai fem vela om ania Russian sipai ten Kyiv khopui an hual lai khan Bucha khuwa an chet na chau hi Russian sipai te rong taka an chet na anilawa hei aya nun ron thak jok tak mai chu Hostomel khuwa hian Russian sipai te chuan an ti ni atia Hostomel khuwa hian Russian sniper te chuan mihring dam thapang ngai reng te chu silai kazirna tan an manga tarketa an dani atia Al Jazeera chuan an repost danin Arsen Avakov hian Russian sipai ten hetiang hian mihring tarketa mangin sniper ka practice na tan tarketa an mangani ti finfiana turin thalak enge muzat aron phauchua kani ti in an reporta hengan mi tha ta hi mun la tak taka om tirin sniper rifle kazirnan le practice nan an manga hetianga silai ka practice na tana mihring tarketa an man ta hi pon lama wall out taka tilawin in chunga holian taka an ti ni atia civilian tarketa an man zongjong ta hi mitam tak ania then khat chuan liam na tak tak mai an tura then khat chu nun na chan anom boka nun na chan hi somle pakhat ani thu a report boka hepu na hi Moscow chuan tun thleng chuan chanlet na anla pelawani tin Al Jazeera chuan an report bok ani ole khati jong kha tunrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia